Kardom don marley pininilia ko puthor dang thola nali tum kaching hon mati kilang bom channel Carbitich 2.0 along la se aprang sika du kavela Carbitich 2.0 channel long kilang ra duan pan stamini lihin pen kardom pajri iglo kardom la pen non kilang bom nali tum la Carbitich 2.0 channel long sa aki milang polte subscribe ikta la subscribe pu tok du la pen la dung her la belarjan du la dakta nali tum ber ponek datha la lapal de monon fit kaprek video le nili ablus tame notification nali tum mobile on nang le da pranya phan mate nali tum kilong da pranya phan la pen pini a video bang ke ne Ayushman Bharat card la so card bang aprang kan ananing kan e applied lo la pen non hola sot bang bon check lo la pen non pachu herlang la ako la so input lo la Ayushman Bharat card bang la pen adhok to mange la EKYC bange kumal man ne tumbange du otahai pola EKYC ka koridon tumbange la pen EKYC koridet a pheta hodak process pusi dokok titi na sipini bange ko son se la so a card bang nang litum download thegi ma la so process ba ni linang than pon ek pon nang litum phan la sinali tum video ki cheng pen ki jut an langoy la polte nang litum a process bange chini ikpo la pen koson si eke KYC claim ning ma pelote la so video jong si lang le lang pelo nang litum la I button long poni nang litum dak pen lang pon igdeno la pen nang litum la video cheng sia prang nang litum la intro bang lang ingo intro lang net pen video le cheng pon pit lo nang tangte nang litum intro lang ingon Lapan aprang sina litum mobile on stame Chrome mate kapre yo browser stame ingpui idet pena litum la sodim la source or type web address prodim na litum tok damoy tok tipin da chok la so video description on la www.pmjay.gov.in punason dak thekloi nang litum ho la sodim la thekloi la son lang pena litum dak copy kuri ko copy det pena fit nang litum la kiri dim dil lari ko nang litum redet pena litum thengno lasan interface wangpo lasan darna chikla ekpo la pena litum jong se desktop size mate desktop mode jong se slam le lang pole dak thayar jan son di la dak ber ek pena litum la ber damik dena la pen la desktop site tu do la dak nang litum ber ek damo dak berdat pen la picture arjana la desktop mate laptop la hai hui ateng dak chikla ikpo la pen subscriber tum nang ki pusini lila non mobile bang ke non landslide mode bikoglo mane arjan biang ong pusinang pu la sinili bang dak pini bang la arjan kapete yo la samlo la si la son arjana klang punali tum atheng nata sonang klang dat pen nalitum la thak thek loi la pen dak details he nalitum pore tame la pen nalitum dal dak thek loi I am eligible put thek loi dak ya nilila jong ikpo la I am eligible put dim beri go nalitum la so dim beri dat pen dak kapre ko urgence tame chingpu ikpo la pen la son interface nang klang le pon nalitum thengno lasinalitum la video bang kicheng pen kijut lango la lopulte nalitum dak chini ikpo kosonson ma process la pen kosonson se download nei mo la highway nalitum chini ikpo la pen on la so Carbitich 2.0 channel lang se nalitum subscribe kre lang pole subscribe ikon la lopulte mon non fe la sonson information nalitum long warpo la pen on la dak nalitum la dak thegloi da mobile number la pen la enter captcha pudi la dak mobile number banali tum mobile number ber igoi la pen la ber ki tok dak captcha dui nali tum mobile lam dak pregi la pen sa captcha banga la enter captcha from image plus dim ber ignang po la pen la captcha banga kapre gi nali tum mobile la pen nili dak nili dim la nili mobile la chiklang dak kapre la sila dak bang chila woi diti la nali tum modak koson mo do la sote nali tum dak ber ponegon aprang sini li dak mobile number bang ber ikpo na la pen
mobile number bearded pen la captcha dui la so captcha banale tum dak ber pon ingo one second. SL2PEM SL2 la pen PEM son ber elo nili la penali tum la ber dak theklong kontri general OTP pula sodim ber ingo la pen OTP nali tum mobile ang stame 6 digit mate trok meg la so OTP banale pula OTP nang leg elo nili dak pen copy den elo copy successful pula la si la so and OTP banili dak paste kori po la penali tum dak thek ponai la ber kito la submit pudui la submit long berig nang pula submit long berig e penali tum la by clicking submit pulang nang litum da agree nang po hormu bange dak lasan nang ciklang po tik nang ciklang po la penal litum submit ingon dak submit igdat pen nang litum atheng nang lasan nang ciklang la main official la so website mate arjano nang litum amada thek pulang po la pen la po kung di la search putok thek loin nang litum la search putok thek loin ya lapen na sabe na litum dak select state pus select ponang po dak state ban litum select ponang po ko so state pen ma lapen ni dak imthang state dak select pon eklo lapen na state select dak na phed la berdi la select category pudi category ban litum select nang po copy pen sin litum dak kiri ma amen pen ma mate house number pen ma la search by name lapen search by it's D number HSD mane house number kali labanga kala beneficiary ID number do la so number lo la pen search by ration card number la pen search by mobile number apna hot pidon pola na litum ala so mobile number ber pen dak repeat milo la pen pidon de pola na litum la amen pen stame email la pen beneficiary ID chichini to beneficiary ID da bernang pola pen ration card aprang sipidun dak ration card number select pono la pen mobile number se aprang pidun putte dak mobile number select poningon nili banda example nili da amen pen si dak ripo la pen dak tok do aprang si dak to nali tamana pakla ek ponili name la pen father name mother name la pen spouse name dak details mane details on fill up thainang ne la pen la dak goi mftd male female asandi la pen dak age la age tadi age ta filam nang po la pendak select rural ma urban ma la select nang po district name la district bandak to nang po la pen village ma to nang ne na village ma to nang ne la pen pin code ber nang po pin code ber det pen la ber de search pudi la hindi pen to bi khoje pen pin to chini de lo la sel dak ber nang po la pen dak ber det pen na le ten la pu dak thek loi ma an ho la sokung nang si la sodium sin nalitum dak details bange long po la si problem ban nili dak amen ai header ne li fill up po video ba sab paching ton jog jitat po la pe nili dak example dak nalitum thek po long po nili dak no amen tawlo bupan teron po ne amen ta mention pon dat lo la si kado kawita ning wari nili ini lasan si tawlo andas se lapen lapu bang details dak chiwang lablo ko dak pen chong wai pon ingo ong tan dak pen teron pu bang ong tani ha si lasan amen tawlo nang litum dak details fill up thainang ne la san fill up de chawlo lapen nili dak fill up la si kolobang ne nalitum dak pen chong wai pon ingo nalitum dak amen dak pulote lapen bang wi pulo nalitum la details sa bang dak fill up thainang po lapen nili example la sana piklang po la pare la sana lang lo pulite nalitum dak pen si ing sibak ahog lo pulite nalitum menang si wang la family details ang bernang po nalitum la family details ang niliber lo berdat penalitum matheng na dak family details dak na chiklang thai po ya lai hoy na chiklang thai lo la pen na pu details dak na chiklang thai la ya na silhai chiklang thai fit na litum dak pen ko son lo claim naing pulote
la dak nang le tum thek pon long po la hini the information di information pung si di 1 second la get details on SMS la pen information pudi nang le tum la hini pen la dak ing si long la long mang si ber nang po la get details on SMS penang po la get details on SMS la pen nang le tum dak mobile number am moteng nang le tum dak mobile number bang dak ber pon ik nang po ni le dak mobile number ta ber pon ik le ya la pen nang le tum la ber captcha ba most ateng ber pon tunang pon nang le tum dak UD la pen dak nele filapon bo pon nang le tum lang don la pen la ber thegloi nang le tum la submit la pen close po la hini di la sinale tembang la submit long submit nang po mobile number la capture bertang det pulote ledak submit digalo la pen details manale tum la mobile number long si nang lepo dak thek long la ya SMS has been sent SMS nang legal nang litam la thak thek mon lai la pen dak tat tolo SMS has been sent to your mobile number la hello thanks you fi la pen nile SMS nampek la ik pon litam han la pen information se la pen nang litam la video ban than pen nang lang don la lo pul nang litam chini po le da video sub ching ton ik po la pen la hello SMS bang nang litam dak thek pon long po dak kitok bang kenal letum la pore ingo this PMJAY family can the obedient cashless treatment at any Emplanade hospital para dana letum la ID dak do pol pen amen dak dolo la pen please carry a government ID like Aadhaar card and your ration card will visiting hospital la pen call nang letum da call ikme 14455 dak number hai dolo la pen nang letum call pen arju iktame la pen nang litum la so SMS bangke piklang nang po dak la pen hoda nang litum la prang ke theklong details sai ba screenshot and nang po la pen so SMS piklang pen nang litum hospital long dam nang po la pen nang litum han card bangen nang simar pipo la hello la son chono la pen nang litum hospital long la hai hui piklang nam nang litum hoda pen card bangke nang long ikpo lepen nasa video jong si nang litum kilang pening sample se share ikha kadu kavela karpeng long ara tapachini nang lapen karbiang long ara amen ta du ul so PMJAY long lapen la so card jong nang litum simardet pulote mo kisu mate nalo mo kapre ka kisung le dos tamen nang litum hospital hin pen bange penangan mane kharcha bange nang rabduni la sinalitum peprapjing penon la sokard bang simar peprap simar simi la pen kumama sinalitum la EKYC apran EKYC claim tangma la tum komeno na pigo la pen nalitum la son card bang long elam long lelang mama de in process si do bom lang ma po la sinon la bang update ki milo la sipini bang ni le so video salam no la pen nalitum subscribe bang ting ni pen nalitum subscribe igon lapen lang misen pulda la like tapina lapen thek pipine pulda comment lo nili fana arjigo lapen comment lo stami nili na reply den po lapen kado kabe la nili video kilang arat doan pas tami nili hin pen to mithak me kardom